Ja sam Antelko Pjajnović. Pročitat ću vam ulomak iz knjige Strašna Simpa, jezive priče Rowleya Jeffersona. Jeffa Kinija, koje je s engleskog na hrvatski preveo Ozren Doležal. Čitatelju, oprez! Buh! Prepao si se. Ako jesi, možda je bolje da odložiš ovu knjigu i uzmeš neku malo manje strašnu. Postoje krasne knjige o jednorozima, psićima i drugim veselim stvarima koje možeš čitati dok ne budeš spreman za ovakvu knjigu. Ali, ako voliš priče o kosturima, zombijima i ljudskim glavama, onda se sakri pod pokrivač i okreni list. A ako se previše uplašiš, uvijek možeš ići spavati u krevet kod mame i tate. Ali, molim te, nemoj im reći čega si se prepao, jer stvarno ne želim da se ljute na mene. Upozorio sam te.